Suba uru wawanaka. Kun hamasiktas. Walikisiptati. Wali. Hichuruk yatecañani mahawari. Akamsatao. Kumparinaka. Que significa compadres. Tata kunturija. Wilka jalanta toque. Kuno koyunwa. Utjasina. Kaukanti Lupisa Ikiki, Tayasa Kuyuski, Uka, Chekanwa, Kuntureja Utjasina. Tuno Karka, Mankanakana, Hiliriwa. Awispakiwa, Ainacha Tokenakarua, Mankalaiko, Sarakanirija. Mauruja, Kunturija, Kamake. Kumparipampiwa hikisitaina ukatja akamasasa aruski apjataina kumpari haya pachakisa hani hikistanteja kaukinkas karakiyatasti sasawa kunturija sataina ukamawa kumpari yunkasa tokeruwa sarawaita Satainawa kamakeja. Ukamakipansa niyawa hataina. Ukatsti kumparinakaja sarap hataina. Kuno kollo toquero. Aruma toqueruja wali taya hatainawa. Kunturija kitisa taisa huipsa. Hukampi aguantaspa sasawa. Kamakeruja sataina. Nayawa atipiristja. Kumpari sasawa kamakeja sataina. Ukata. Pampak chaniwa. Hachakuno kollo. Patjana. Kunuña kaitaspjana. Arumaja pampachaniruwa. Mahachahake patjaro utata. Arnaka sispkana. Kunturi sasawa. Kamakeja hiskataina. Kamake. Kumpari sarakiwa. Kunturi haisataina. Kunturi kumparitu sasawa kamakeja hiskarakitaina. Ukambwa makau kapacha hiskasisipkataina. Kuno koyunja wal hatayaja wichunakaru kuyuyataina. Kalasa huipimpitsa paya tatainawa. Kunturi sasa kamakeja hiskataina. Kamake sasawa. Kunturija hai sataina. Tayaja walpini kumparinakarusja katatiyataina. Kamake sasawa. Kunturija hiskataina. Kunturi sasawa. Kamakeja hiskata. Hai sataina. Kepa keparusti haniwa kunsa kamshatainati. Kamakeja. Kunturija uñkatatainawa kamakena hani hai satapata ukamatwa amuy hataina kamake. Kumparipana hiwatatapa ukatsti kunturija kamake kumpariparuja mankantau hatainawa. Kepa arumasti wali sisantatawa kunturija hochokolluru halaway hataina. Wali chachaki. Kunski churun yatertanja? Wali kunsatas hawarija? Kumparinaka. Wali wawanaka. Uk yatertanja hichuroja. ¿Qué hemos aprendido? Hawari, kumparinaka. El significado es compadres, ¿no es cierto? Irnakasiñani,
Sikatanak Sañane. Responde las siguientes preguntas. Maya, ¿quién es Kunturi? Paya, ¿a quién se le dice kamake? Instrucciones. Maya, copiar el cuento Kumparinaca en su cuaderno, en Aymara. Paya, seleccionar las palabras simples, aspiradas y explosivas que corresponden al grafemario. Kimsa, dibujar el cuento a su imaginación de la escena que más te gustó del cuento. Pusi, trabajar en su cuaderno, crear o buscar un cuento andino con algunas palabras en Aymara. Y Pesca, dibujar 4 escenas del cuento. Yuspagarpa, Jikisinkama Guaguanaca.